Good morning everyone. Sunday ni salo tini kisa morning ride khaine hinai nongkhormani time hingai 7 hangai tongo saisungno solo ride jingnai towards South Tripura phasing thana hinai wansuk tongo naigana busuk jora thangaiman tabuk to agulio nokho flyover phaisok baika kai South Tripura phasing thana ngai to yangtin mathango थाखलाय audio quality rok kaham na phai jong hona so tinin bidin bai kok sana thang angkai to let's see chalu da chalu no angkai omong angkai ang try khaimani moto vlogging khaijani bahai no puila first time tinini mo video angkai fully moto vlogging nai moto vlogging siminong nai cha Kamu na ang check khai jongo bahai audio quality rok phai kana te camera angle thik da thik ya amorok tangka moto vlogging khai thangka onek kisu manayo puila sakang mic ni audio record dang tong te camera angle bahai bike ni omot tanki simida bisi kai tong mo meter simida na lama khan nungjak ya engkai hani baga amorok khelma naraguta moto vlogging go engkai te ni camera jeta GoPro rok engkai kisa hang rok khlayo Kamu mana yuta solid tong ya ini all screen no oro je himjak nai jaga nukmani amo bike hangke belen na chongnai moto vlogging ni bagi tam sanai ang aigin simino khlainya musungmani gai camera rok ka kurang nai mi angai khlai manjak ya gai dabu ang try khai jongo khlainya ni omong gai tam saijaman omte hai bike chalok te video salamani ana asuk te audience by nang simino kok sai jongman ota je sana musungma camera ono video dekhai mukhango sak-sakai sana nangli ate heja lama phunuk de view phunuk de te ni jesapano thos sok long khai share khai ji asuk te Sunday susto khai chalok te ate heja agortla cross khaika amtoli rok laika buskango Tripura University so phungo kan sak time nanga tiksa traffic kom haipano se tabo Tripura obo traffic rok bangai tongo salbrum no malkhung rok kedal phai jongo ka ba tiu buskang phai ka ba kaisa kok mujuma ne khai ko buskang no kaisa oro belan chat dukan kothok tongo ka oro phai na rok tiu phai ke try khemoni ko o jaga bishal gorni o part ang belanya na hojago khedao ar kodoma angoi Bishal goro phaisok baika amri khaina thayo ang camera on khaina no phunuk tongnai bo jaga sok pai satung puro bishal gorni opart mane sibai jola ganao haiganga kisa thandang utang himalay charo digi bolong yang nar bolong bisingte lama gahan bagi oro haiganga kisa thandang Tinin video ang asuk music rock add khaigalak jodi no over noise ni blast kring kai ro sound no ton nai je tong mane amono kono music rock thepe oi phai sok baika chorilam hatiwo bisal gollai kai bus kangona bisram gons bo malai nai tekisang kaina satung bo pawi phaiga kisa phungong kisa clouding noma tak bo kisa cloudy nong tong kho to basuk sadung dung ya kho te hase phung jora kho bula o ba salna rok nije bolai ya te ha bunyo bolai ri ya te hai borok lanya nai jong lai mia sai man te nyo lama sim block hai rai bisram gon sati yo nong kha o basuk dukan rok la ko Bisramgons cross khai phega tabo Udaipur te 15 km hai dong khoi Udaipur malanya ni omo hongkai Udaipur ni bakma ko Udaipur te bisi chalia biskang malanya omo bakma lai khangkai no tepene ya park o park tabo sosoli ko saimia but agi waisa phega as a picnic sini class 12 tong pro tak wa saimia ta tong kho Udaipur town bisingo tabo khai ngai je sien je ne bagai auto line romani besek line lokha station lo bus kang siku
Hanbagan CNG gari rongi kaisa disadvantage mono time kisa mare nai fuel up khajane gas dana puro ongkai Brahmabari sobai kata oronoi komo bus rok outlaw ni yang south phajing thanai rok bathak bayu 10 minute rok oro stop na uta Udaipur ni Brahmabari wo orono langka time nang thong Udaipur cross khanya se mana line gari ba emti bus rok ba engkai hanya 45 minute onango 1 ঘন্টা kare kare ete sarik sanjani jora rok ongkai yang ongkai dumbur gonda sora rok thamani cha Udaipur ti lai tonguba muitungni dekha norono kaisa kok sanani mane Udaipur age chini Tripura haseni capital town hini norok sawi jaman kaisa jorao Agartala ya Udaipur si tongmani capital town sini Tripura haseni au saka tok rok lan ke busajak ngai biskango no phaisok paika Matabari wo Ma Tripureshwari temple Yete bus kilometer tongo Sante Bazar 27 Sabrum 73 Bilonia 30 Orobo CNG dao line rom Isaac so south Sabrum malanya tongo 73 kilometer desa thanda jaga sobaika oro bufang rok kaijanggai kisa bolonggai yang bufang tongma bagai thanda angdoha Norono kaisa mane punungnai hini buthak mane oro yang south degi Santri Bazar Sabrum phajing thanggo monungnai Tropic of Cancer pasang mane Tripura ti pasang hin mane engko mono yang ti pasang ota point ti bus kanggo gorji malai khano hin mano gamni kore khai Birchandra mono malai cha Monongka Gorji Hati Tinitam Bazar Barda Sidomo Zulai Barite 30 km So tak to Gumoti district ono ko Tes rapsan ya golona mo like nya Gumoti district lainnya Ya ko welcome to South District Tripura Guys South District ko hapai ka Finally South Tripura ra jo phai mane complete ang khain mano ngai bus kangote bus jora thangjak no naigana South District ko hapai ka yang South District ko ngai lama te kisa hamko mane lama paya ko lama mane kisa asal stable ya phano to bo asal ka kerja like borok plaster ri thangura je jaga kebai amse to smooth to bo himaya haipano to baso ko kak muka kerja sini yang phai rong ni hai amte hai jal ka sajni so yang ni jaksa sa khuta as compare to yang side Nakabandi oh markan cikon kan nakabandi kaya gari koto sak drop wate jawana suru kisa noka somjak norongna an bike phunung je khona kai norongna an bike phunung riswana he komona an bike Pulsar 150 twin disc amte cha kisa rest namani kisa stretch out khamani time hingkai 8:19 ngui tongo 8:30 baji tonguda so banya ang right khayo te motoblong ring bo obanya khaisinai cha kisa stop namani hingkai
rest rok khaya na henai kisa stretch out khaya na henai tabuk bwskango tesa thangnai tongo gaurang bothage kisa thumbnail ni bagui photo rok bonakha Hai Shokbaikya Birchandra Monuwa Tini tambah, tini Sunday, tini to bazar ngelak Homonongka Birchandra Monu Santri bazar khaite 8 km Bus kangte kaisa bazar tongo Birchandra Monu ni nama Mon Pathor bazar hinai Omono Omo ni bazar barangkai Saturday wa Omo Katal construction market ni ko kanong ni bagay Omo Oro wak ro koro kay mantok halja kuta Kai teksa bus kan khanai Let's continue the ride Nangkai ko mo bus kang nunggu jongha Holy Cross di kormoni yang di chang Yang tiba tiksa tewa sha amba so thangman phiru south te 125 km fu Santir bazaro phai Shokbaikya wati bo wana nai jonghaba oron chibine phirok sinai south ni Santir bazar jora Shokbaikya bus kango no teha thangai amo return khaisenai Santir bazar no tinin right ang matak sinai ni wansuko So Santir bazar mo ongkha South Tripura ni gam su jaro nang tinin right ton sinai tangai engkai wati bo wana nai jonghate phirok nam nangai kilometer besuk khana je already 90 plus kilometer 91.4 kilometer phaika ngai tabuk thana bate sam ngai ga almost 200 kilometer himano 180 plus kilometer ngai tongkha engkai tinin video mar gam sujaran dongsinai hano hai next video malai finai am sujara naikjak engkai like rok khaidi engkai mo video bagi am sujaran dongsinai